Lord Jesus, kaya nagkakalay, di ay naway, ipahay ko na kami, mga po, hindi man yung mga pumandaw, ekspektaran niya, ako Diyos man ang kinaimbag, kaya man kami, mga po Diyos, nga da kami man yan, mga po, nga pinagtigasan mo, nga mangitagpaiting ka, magpadayagin ka, kaya man ang agapo Diyos, hindi po man yung kinasirip, mabalik na, pitag tuloy, ang ministro, balik ng anak mo, may na po Diyos, tatalag kami ka, nakalibindar kami ka, sila lang po Diyos, pang naumahan ni, kaya nagyaman ng po Diyos, di pa nangaramat mo man yung tatangal daw, ako ang pangmataya na ito, tumitag lang, hindi pagit ko, Apo Diyos. Sila lang, Apo Diyos, di kami kita, kitulong ko. Itulong mo, Apo Diyos, iso nga magdagdag niya, hindi pa nakabalin. Pag mabalin na po, Apo, magdakter, o Apo Diyos, nagsao, sa ikipin na anak mo, Apo Diyos. Kung may kadapwaday, tinananay nga pa nakabless. Maamiris tawa, Apo Diyos, idararami na bitibiyag minit nag-imbag. Kaya kitipahan na sa amin nga maawatan, ilang kama, at dari kitipahan na sa amin nga kaya, dari kitipadas na diya, kung Apo Diyos nag-imbag kaunay, kaya kitikalinga, dada kami mga aywan, kaya nag-imbag ng ima mo, iso di ka namin yung mga idaldahan ka na kami, Apo Diyos. Kaya iwan namin ipuso, kimbalon at mi, kaya Apo Diyos, pinakakapsat, Apo, at kalinag kami, Apo, magmay-maysa, magpadpadayaw, kinga, mag-apisya, kinga. Kaya Apo Diyos, ibigay kinga daw, Yaman kami ulit, kitaptan man yung nabaligi. Yaman kami pa nakatok kami ni Pero sa Pichapno. Yaman kami, Apo Diyos, ni Espiritu Santo. Kanahin nagtalinag ka na kami. Yaman kami, Apo Diyos, itibang kaya kung may paparinam ka na kami. Kaya Apo Diyos, at yaman natin, di pa nangaramat mo man yung kanyang pagtangal daw. Gabutawan kanya ko, Apo Diyos, no, di ka amin kin ka. Kung kita ka lang, Apo, di tulong mo. Kaya yaman po na itinakal na yan, in Jesus' name. Kuray mo din mo. Amen. Nawaya kayo mo daw. Sa nagmayat, na enjoy na itibiyak na ititag ni Apo Diyos. Nagitibindisyon. Nga ito nagitibahan ng santo yung mawatan ng kaputar. Dati kini Apo Diyos, kaputar kinumpagtagit pa na, ang kanayon, na ibanag ni Apo Diyos, ang iba. Ito iti Romans, chapter 8, verse 28. Kung na dyan, all things work together for good to those that love the Lord. So, di ba ginadalan dito at tagat may papan, iti amin abanag, ket agbanag aniba. Tibiyag kat namno, kada iti banag asan tayo akaya. Adda, dagiti panakapay, adda, dagiti pada si tibiyag, adda, dagiti mangitalmet, mangireject, kaya mag-traidor na tayo. Lumaminsan, saan tayo nga magunpun, dahil kaya tayo. Lumaminsan, dahil kararap tayo, saan nga masumbatan. Yan, bisip mo ka. Iti Diyos, kahit saan na ngay palubos, dahil irigat, asan tayo nga kabalagan. Tayo tunad na tayo, iti katangaan iti rigat. Mangikabil nga kankanayon iti Diyos, iti dala, ang mabalin tayo mapaglisyan. Tapos lumabalin ang tayo kan kanayon, di tayo palibig. So, ti Diyos, kat saan na kay palubos, itirigat na isu, itimang dagdagal ka na tayo. Nudigat aramatan na, para itipagimbagan tayo. Kaya na sa web, nung umay nagitibanag, asan tayo makaya? Nung umay nagitibanag, asan tayo nga mauwatan? Ngayon, luwag talinag ka, ti pamatik ka. Luwag talinag ka, tinapintas na ugali. Isulay ka ti mangidurumkin ka, nga umabante. Isulay ka ti mangiwagaskin ka. Tapno, idurum na ka nga umabante, nga agbalin, kas pinagparaswan ti Diyos din ka, kapag balin na. Amen? Praise God. So, iwagas ni Apo Diyos, iti amin nga nasaya at itibiyag mo. Kaputa, adda ka nga kinumpad kanya na. Adda ka nga nagtalag kenwa na. Ket inkari ti Diyos, na nagita amin nga banag, ket agbanag, anay ba? So, kadagiti panakapaay, dagiti pada si tibiyag, dagiti mangitalmet, mangi-reject, kay mang-traidor, kinka, amin nagita, ket agbanag, anay ba, no ikapin mo, iti nanamang iti Diyos. Iti Diyos, ket kontrol na amin. No, agtalag ka kinkuana, agdibendar ka kinkuana, manginanama ka kinkuana, di damat tayo, nga iti Diyos, ket ibanag na amin nga nasaya ating pagmanagan ng ibigay mo.
Lumauwat ang daytoy ang prinsipyo, wano daytoy nga patakaran. Saan ka ang madanagan nung umay ti datos? Saan ka nga agputeng, saan ka nga agdanag, saan ka nga maupay, nung itijablo kat kaya't na ka nga guyudan nga ipapabangay tangay. Kaya't na, kaya't na ka nga ibadod na release. So lumauwat ang daytoy ibagbagay ti Diyos. Lumaiking ka, daytoy nga patakaran, uno daytoy nga prinsipyo, nga aming abanag at agbanag ka na himbag. Saan ka tatangag puteng? Saan ka tatangag dana? Saan ka nga maupay? Unay umay ti Diablo, nga mangguyod kin ka mga ipapabangawit talag, kahit na nga dadaulin ni tinagan mo, kahit na ibang sakin ka dito, kahit na nga sa uwen na abakan, ngayong amo, nga amin abanag, kahit agbanag nga naging ba, nung ikabil mo, itinanamang iti Diyos. So ti Diyos kat inpalubos na, nagitipada si Tigya. Inaramid mo itinaimbag ng datas man, itinaramid na kin ka. Inaramid mo iti amin nga kabanang, ngayon tipagsakulang ket na awan, tinagpalugang ket na pukaw, as ti kapadasa, kas talunay ti pananganad ko, iti trabaho ngayon paimay ti Diyos kanya, ngayon inmay iti Diablo iti rabihili, ket pinuuran na amin na nagpanugak iti adu nga tawen, ngayon magyaman at kiniapo Diyos, tas saan na ngay palubos ang magpuuran iti pamati. Agyaman at iti nagkimbag na imay ti Diyos, nga kanayon nga mangidaldalan kanya, kin mga aywan, iti puso kin panunod ko. So saan kayo nga matras, kada iti arapahap kayo? Saan na kita adligat, iti makuna nga nagpatanggaan, iti istorya, iti biyak tayo, ludigat iso manen, iti baro a panangugi, iti baro a tukad, iti masaktayan, iti biyak tayo. Amin na kita, ket pasat, iti plano, iti Diyos. Amin na kita, ket proseso, iti biyak kayo. Pasat amin, iti mapaspasabat kin ka, ket plano amin ni Apo Diyos. Ket ibanag ni Apo Diyos amin nga nagiba. Kaputay ket mo, ti biyak mo kin Apo Diyos, amin manipot ti kabasitan, ingganan ti kadakkelan nga banag. Ket aramatan ni Apo Diyos para ti pagibagam. Dahil ito tibintahin tayo nga namati king kuwana. Nagpalat king kuwana, nagtibindag king kuwana. Nga manginanama nga kalkanay king kuwana. Nga iti pagorop iti kabuso namang dadalal king ka. Iti Diyos kalkanayan na nga aramatan para iti pagimbagan tayo. Amen? Praise God. Uri pa'y kanigiti mabasit abanag. At dalig iti panaka-istorbo. At dalig iti maguna nga panakataktak. Ngayon saan mo nga ipalubos, adagita iti mang pamali iti na. Ang mo nga ti Diyos, ito turong na dagita adan mo. Mabalin nga ilisin na nga iti pagka, ilisin na ka iti disgrasya, wano pataudin na iti kinaagos. Kinanyaman iti mapaspasamat iti biyag tayo. Agtalinag tayo iti pamati, takno amin nga banag, ket agpanag nga nagiba. Saan tayo nga maawatan dagiti amin nga mapaspasamat? Ket napadpadasan tayo nga iladawan amin, mapaay tayo. So ti kasayaatan nga ramidan tayo, ket agina natin kinkuana. Dahil iti ebidensya, anamati tayo. Agina natin kinkuana, talag tayo kinkuana, agdipenda tayo kinkuana, ken manginanama tayo ti kinabudno, itinal kasi na naramidan ni Kristo. So ti Diyos ang muna amin. Makikita na itinagdakan aladawan ni tigat tayo. Ang muna no anya iti mapasamak tigat tayo. Ang muna no anya iti pagbanagan iti masaktayan ni tigat tayo. Ang muna no ti dalan kat nawatiwan. Ang muna no ti dalan kat shortcut. Kaya muna no ti dalan kat delikado. No sika kat nataknang kinanakman a tao. No umay nagitibanan, dagiti saan mo may parang na sitwasyon, trahedya, detigra, no umay dagiti saan mo maawatan. Kaya kunam Apo Diyos, ay palagakin ka, ay tipendarakin ka, manginanamakin ka. Saan mo may parang sitwasyon ko dapat? Saan ko nga maawatan? Nagmaliti na ramid na kanya, nga Apo Diyos, mamatiyak nga amo no anya itinasaya at kanya. So at na nagtibanag ngayon sa gana iti Diyos, para iti masakbayan. Nalpasen ngayon sa gana ni Apo Diyos, dagiti makuna nga naimbag iti masakbayan iti tiyan mo. Nalpasnan na sa gana. No itut na king katataw, saan mo nga kaya nga i-manage? Saan mo at kaya nga aywanan?
ay ayaton na kaunay ni Apo Diyos. At dahil itinagpintas at plano na ka, paspasayaaton na ti ugaling, tapno agbalin ka at tao nga nataknen na nakman kinananay amakay ayo kini Apo Diyos. Amen? Amen. Praise God. So nagmayat, iti makuna nga plano ni Apo Diyos kada tayo. So ito tayo lang, kahit kuha na, iti amin nga pagdanagan tayo. Kaya iti Diyos kada tayo, nga agbanag na napintas, iti pagbanagan, iti masakbayan na ikan tayo. Kada iti maguna, nga tattao na garamit king katimani. Dagiti tattao, mga tagtagibasit king ka, dagiti pada si Libya. Saan mo ay bilang ay sulat imang dadalal king ka. No di kang akseptaran ida akas gagayan, amang tisting iti pamating, tapno pataudan dakin ka iti kinaanos. Ket bayam nga dagiti trahedya, dagiti dinigra, dagiti pada sa tibiyag, ket agtutuloy iti daw, ingana nga iti kinaanos mo ket anay ang pasaya. Ket ditoy mo makita iti panagbalin mo at tao nga nataknen, na nakman kinananay ang makaayo ti Dios. So dagiti panag sa mo kaya, dagiti panag sa mo awatan, iti nagpintas ka bala kada iti Biblia kada tayo, iti libro iti James chapter 1 verse 1 hingga 4, iti may sa translation ko na nang, when all kinds of trials and temptations crowd into your life, don't resent them as intruders, but welcome them as friends. Realize that they come to test your faith and to produce in you the quality of endurance. And let the process go on until that endurance is fully developed, and you will find you will become men of mature character, men of integrity with two-edged swords. So dagiti tao nga aramid king katimadi, dagiti tao man tagtagibasit king ka, dagiti pada si tibiyang kaya mo gusto ko man. Nakanyo ka ba? Sabi nga naman, may mitiga po, no abay nga dadalat ka. So saan mo nga kaya? Madikon, gusto na ito yan. Nabanbandog ako na yan. Saan mo nga kaya dagiti maguna nga pada si tibiyang? Saan mo nga kaya dagiti nakiga? Naman mo, nga niya tiga po, no apay nga adadalat ka namin ang aramatan ti Diyos. Ipalubos iti Diyos ang maaramat akas laliha, amang liha, kadagiti na burdo, itibiyag mo. Amen? Amen. Praise God. So hante yung maawan ko tata, nasakit tata, nga miso kayang detoy, itiwaga si ti Diyos, takno ka na yun, nga mapasaya at itibiyag mo. Nasakit tata, no may apros kin ka, itiliha, nasakit, ngayong gayam, dito'y nga mapalparang muyot, itibiyag mo. Dito'y gayam, ang mapaspasaya at itibiyag mo. Kaya panunutan to, iti sumarunungan daw, o naging pagkayam, itinapasama kini. So at kalinaw tayo ang pati paman. At kalinaw tayo ang tinapintas mo ugali. Saan tayo nagreklamo? No, at dahil iti saan yung may bardan. Kapunta saan na mapasaya at iti ugali tayo, no awan dahil iti pada si tibiyag. Saan tayo nga kaya? Ngayon, amo tayo nga aming abanag, agbanag, ano yung ba, kadagita kaya iti Diyos. Saan tayo nga kaya nga misot iwagas, tapos makapagsagana tayo. Iti sumarunungan ukan, iti masakbayan, iti biyag tayo. So, agtalag ka tali ti Diyos, uray no saan ang masungsumbatan na iti kararag mo. Uray no ada iti banag nga saan mo nga kaya, kaya saan mo nga maawatan. Iti pa nagigugubal mo ka iti banag nga saan mo nga kaya. Apay nga saan mo nga panunutan na iti baro nga sistema. Dahil nag-imbang na damang nga amin abanag, ket agbanag na imbang, kadagiti agaya iti Diyos. So, amin nga banag, ket agbanag na imbang, no ikabil mo, iti nanamang iti Diyos. Dagiti arapahap ko, asan ko pa'y anagulod. Dagiti saan nga may barbal na kasasaad, kin dagiti sakit na ripiknaat, kat saan ko makayat. Ngayon, iti nag-imbang na damang, at iti Diyos kumangmantag na kanan, iti kinabigsa. So saan ang bibiyang kasi lilidayo? Ang mukha ti Diyos, kat aday ti trono. Isunang itaking kontrol iti biyag ko. Dagiti paano si tibiyag kat nasakit. Ngayon ti Diyos nagkari na aramatan na para iti pagimbaga. Nagkari ti Diyos nga nagita nga ligat kat aramatan na para iti pagimbaga. Isunang ito iti imbaga ni Apostol Pablo, iti libro iti Romans chapter 8 verse 20, all things work together for good to those that love the Lord. So amin nga banag kat agbanag na nagimbang kadagiti agayat iti Diyos. Saan na nga nagduma abanag, nudig at amin abanag. Mabalin, asaan nga may pardon kata. Mabalin nga naliday katata. Mabalin nga at kadagiti alaladigit nga kasasaad ko tata. Nagsakit ti mapukawan, nagsakit ti mapaay. Ngam ti Diyos,
nagkari nga amin dagita ket aramatan na para iti pagimbagan. No ikabi mo iti nanamang iti Diyos. So dumtang to ti aldaw ako nang nag-imbag kaya mo iti napasama iti. Mabalin ako nang nasakit tinagan ko kaputo saan may parbante makaspasama kanya. Ngayon no dayta aligat mo ket isu iti gapo nga saan ka agbalin kas tinang parsuan ti Diyos ken ka pagbalinang. Laglagi ba? Ti Diyos ket saan na may pagos. No adaan ka ti kapanunutan na amin nga banag ket agbanag nga nagimbag. Saan ka ang maupay na umay ti dakas kaputa amom nga awan iti dakas nga agbalin. Yes. Di pa nagsangit ket ay pat naglagan nga mitirag o ket paumay dagsapa. So aday ti umiso a panawen nga ited iti Diyos ken ka dagiti amin akal kani kaguma. Praise God. Amen. Kung saan ka nga kayat nga tulungan, saan mo makasakulan ni Suda? Kung saan ka nga kayat nga ganyan, saan ka napasok iti masakbayan? Luwag na dagiti, mapunang nga saan nga may parabangin ka, lumay dagiti, mapunang nagdakas na damag, ngayon tinagkipag na damag, iti mapunang nga ragpukat pa umay. Promotion kat pa umay, baligi kat pa umay, panakagas kat pa umay. Lumay din ka tidakas, saan mo nga balisan tidakas? Saan mo nga kaya na abagan tidakas? No di kat abagan may tidakas tinaimbag. No umay din ka tidakas, gundaway mo nga garamit itinaimbag. Kat di tamad kan, iti panagbalin mo at tao mo nataknan. Tapno makapagsagana ka, iti sumarunong at tukat, iti masakbayan, iti gat mo. Kat kapo, taginong dawayan, na nagaramit itinaimbag, iti lipudan, dagiti dakas na napasamag ka. Amin nga ba nagitigyag mo? Kat agbanag na nagimbag. Kat panunutan iti na palabas, kat ko na, naikimbag amin. Kasi ni Joseph, iti kinabarito na. Pinagaramitan na iti kakapsat na iti dakas. Itakmok na iti abot. Sa rin lako. Kalpasan na, nagbalin na tagamo. Kat kalpasan iti 11 years. Kapag nagbalin na tagamo. Kinasuan ka, iti kinaulog. Kat ipisok na iti pagbaludan, gabuti may isang kabanag, na saan naman kinarami. Nakita kat saan na may parabay. Nakita kat nasakit, ay kakararag ni Joseph, at ay sunay niya ako. Gundaway na kuman nga matras ka rin itarapat na. Gundaway na kuman nga maupay. Ngayon saan? Nagtali na ulit iti pamati. Nagtali na ulit iti napintas na ugali. At kalpasan iti 13 years, arigan ni Joseph. Saan lang nga inikat iti Diyos kinkwana, iti inkasuda kinkwana, nudi kat pinagbalin na pa yung Prime Minister iti Egypt. Isunat ti may kaduang kuman, iti itiruan na siya. So, dagiti aming arigat ni Joseph, kat pasat amin iti plano iti Diyos. Tatlo iturong na isuna. Nagbalin, as pinangparsuan na kinkwana, apagbalin na. Iti pa lang nilako na kini Joseph, kat saan na iba? Iti pa lang kaso na kinkwana, iti kinulbud, kat saan na may parban? Ngayon, no awan na kita, apadas itibya. No awan na kita, adakas. No awan na kita nga panakapaay, saan ko mga nagbalin, kas pinangparsuan, ti Diyos kinkwana, apagbalin na. So, dagiti datas ngayon may, itibiyag ni Joseph, kat ginundawayan naman, itinagaramit, itinaibag. Nagsagana para iti masakbayan na, pinabintas na iti ugali na, pinabigsa na, itinaespirituan, amas na. So nagtalay na iti suna, iti makuna na pamay. Kuna ni Joseph, dagiti riga, dagiti panakapahay, kasla nga iso iti langkat, ngam kinapod mo na, kat iso gayang, iti mangiturungkin ka o mabante, tapno makadanan ka, iti nagpintas na masakbayan, ngayon sa gana iti Diyos. Kaya panunutan ko iti naparabas, kat ko na, nagtimbag kaya. So kahit kung asawen, amin nga banag, kat agbanag na nagtimbag, kadagiti agaya iti Diyos. Kuna na yung group, iti Psalms chapter 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ika dam tinalintag nga tao, kat iyong urnos, kinidaldanan iti Diyos. Kas kini Diyos, kadagiti adu nga riga, nga imay itibiyag na, ngayon, gapo ay talog na itibiyag na kinabi Diyos. Imay kikwa na itibali. Siputan nyo, nung naupay kuma ni Joseph, saan ko mga nagbalin na Prime Minister iti Egypt? Saan ko mga nagbalin na mga ulo, di pa na kay budiga, naging inaban, nagkarabalik ka, Egypt. So, kada tayo mataksa, na nagtalinaw, hindi pa mati, kinabi Diyos. Dong to, ti ang daw ako na tayo, nagtimbag gaya, itinapasama kiti.
So mabaling na mo nang nasakitin na kung saan may parton di makaspasama kin ka. Ngam lagi pan. Nulay ta nagdagas na makaspasama kin ka. Nulay ta saan may parton na makaspasama kin ka. Nulay ta sakit nga daging katata. Nulay ta problema nga daging katata. Kapanulutan. Nung isulay ta imang dadalan kin ka. Ideklara saan may palubos iti Diyos na mapasama kin kanita. Nung isulay ta imang dadalan iti masakbayan. Saan may palubos iti Diyos kin kanita. So naadaan ka di kapanungutan na amin nga panag at agbanag ka nagimbag, saan ka nga madanagan nung umay tidakas. Among nga iti Diyos, kahit itong na dagitan ka mo. Among nga awan iti dakas na agbandig. Iti panagsangit at agpapnag na, ngam dirang ko at paumay, itagsaka. So at dati miso ka panawen, nga iti Diyos kin ka, dagiti amin, akalakali ka mo. Kas kumadata, ibagbaga tayo ana iba, kanailansan ni Apo Isus iti, nga isu tinangapon ka na tayo, manipod iti lutlot iti baso. Nga isu tinangtad ka na tayo, iti panakabalin. Tapno, saan tayo natagamo iti baso, munumpan iti baso. Nga iti agdama, na may lansa ni Apo Isus iti cross. Ti kapanungutan dagiti apostol iti, kadadaksan nga daw iti biyaga. Mabalin ngayon may kadapwa na ti panagdodwa, ngamin iti nangintidan dati biyaga, katawanan. Ni Mary, nga mama ni Apo Isus, permi iti sanit na iti makita na iti anak na nga nakabili ni Jacros. Kas talauna iti labingit na iti. Nga iti sumagmamanual daw, kalpasan iti panagungor ni Apo Isus. Nagparang kadag iti apostol, ket ditoy ana amiris daw. Asaan gayang nga dapas tinapasamak iti, nutigat na imbag. Kahit ko sa wen, amen, abbanag, ket agbanag, ana imbag. Amen? Amen. Magdaka kini Apo Diyos, amin nga paspasamak iti biyak mo, ket pasat amin na ita, iti plano iti Diyos. Saan mo ay ayon iti bagay mo saan ka nga kaya't katulungan iti tao? Kung saan ka nga kaya't katulungan iti tao, kaya't nga sa uwen, saan mo kasapulan iti suda? Laglagi ko, adda ni Apo Diyos. Kung saan ka nga kaya't kagayang kaya't nga sa uwen, saan ka nga pasat, di masakpayan iti biyak mo. So adda ni Apo Diyos, nagayang tayo kan kanayon. Iso naman lang, iti mga isabat, iti pa ko na, nagayang tayo. Isabat ni Apo Diyos, iti amin na kasapulan tayo. Inpasot ni Apo Diyos. Ang talinood tayo lang pamati. Ang talinood tayo lang itinapintas na ugali. Ang palit tayo mga friendly, kadagiti kakapsat. Kadagiti amin na tao. Isulay tayo ipagayatan ni Apo Diyos kada tayo. Tapno saan nga matiling, dagiti bindisyon. Gaputa dati ubiso nga panawen na ito ti Diyos king ka, dagiti so amin na kakaligaguman. Hanga gaputa mo awan pa lang nagtakat saan nga kayo sa uwan na awanin. Saan nga gaputa, saan ka na nasusulban yung problema, mabalin nga na bulbulanan na. Saan nga kayo saan uwan, nga saan ka masulbanan. At dahil ito, may sunga panawin nga itong di Diyos kin ka, dagiti amin, nga kalkaliga kumain. Amen? Praise God. So, actually, nalpilit pa man. Dagiti man pabilat, iti Diyos at dating ka, at dalita away mo, lumapan na ti biyahe, iti Diyos at dating ka, nanda ka dyan trabaho, iti Diyos at dating ka, sa dino man ka ng iti Diyos at dating ka, kaputay pasat mo ti biyag mo, saan lang iti Diyos at dating ka, iti Diyos at dating anak mo, iti amin nga pasat iti biyag, iti amin na kubiko bang inaladan na, iti amin nga gloro mo. Dahil sa tingin ka rin na Apo Diyos, inaladan na, iti amin nga gloro mo. Kadagiti magnang nga nalintag, amuyo nga pasano tayo magpalingan nalintag, iti matang ni Apo Diyos, papalit iti panang-appreciate tayo iti panang. Panangapulong tayo dyan ang pasay na naramitan ni Kristo. Kaya di tamad na natin kinalintag ni Kristo, may parangarang ka na tayo. Kahit mabalin natin, tagtahin na nalintag, di matang ni Apo Diyos. Nga magkikita, itinagan tayo, na nakasurat, idilibro, idibiyang. Dagi tayo iwagas karapsa. Kaya panangpakumbaba tayo ganyan. Panang-appreciate tayo, panang-palubos tayo, nga ni Apo Diyos, hindi mo po na nagtalina, hindi puso tayo. Kaya dumkan to yan daw, po na, nag-ibag tayo, pinapasamak tayo. Nasakit. No at dati mapasamang king ka kadatas. Nasakit, no at dati sana may patong king ka. Ngayon no amom, dahil nga prinsipyo, na amom, dahil nga patakaran, na amin nga banag, katagbanag na nag-ibag, saan ka mampay, saan ka madanagan. Agyaman ka kini Apo Diyos, pati sumarunungal daw, at da itinagpintas ngayon sa ganay, Diyos, di masakbayan, ibigay tayo. Amen? Amen. Praise God. So pagilin tayo, ipamati tayo, para kasalan tayo, pati kasalan tayo, iti mapunangan na spiritual na masag tayo. Papintasan tayo ito galite. At sana na tayo para iti masakbayan, iti biyan tayo. Awanan iti maramidang kapsat iti napalabas. Ngayon ibagang tingka. At iti maramidang iti mapasunan. So, kumamang tayo kina Diyos. Kumikita tayo lang kina Diyos. At try tayo was iti pinat na agturong iti finish line. Iti ay insaan iti ako. Kumulong ni Apo Diyos kanya tayo ang kanangin. Gaputay, pasag tayo iti biyan tayo kita. Inawat tayo isuna. At amin nga banag at banag na nagibag. Iti kapanungutan na iti apostol iti kadadaksan lang daw iti biyak na. Ngayon saan gayang katagibag. At kung asawin, amin nga banag katagbanag na nagibag. Kadagidi agayang kina Apo Diyos. Mabalin nga saan nga naibag at ta. Ngayon nagtalinag ka iti pamati. Iti pamati, kapanungutan iti napalabas kat ko nang dumtagtut yang daw. Nga nagito'y katagbanag na nagibag.
dumtong tutal daw, noonang amin nga banag, kaya nag-imbag kayang, itinapasama, iti. No saan ko mga trinaydor ni Judas ni Apo Isus, awan ko makalalay, di pa na nagsalatan. Di pa nakatraydor at saan nga na iba. Nagsakit no adda, iti mapasamak kin ka mati. Ngayon, no awan na iti padas tiyan, no awan na iti pa nakapakay. Saan tayo magbalin? Kasi tinagparsuhan di Diyos ka na tayo, napagbalin na tayo. So, mati pa nakapadas si Lydia, tinpalubo si Diyos. Dahil ito yung maaramat, nga iso iti magpasaya at iti ugali tayo. So, saan tayo ay bilang iso na di magdadaan ka na tayo? Hindi ka akseptaran tayo dito eh. Nga iso iti magpasaya, nga ka na iti ugali tayo. Kagbayan tayo, dahil ipada si Lydia, nga tutuloy tinagaw, ingana, nga mapasaya, iti ugali tayo. Kaya dito ito, nagbalin tayo, nga makaya-ayo, ganyan ako Diyos. Iso na kita, ipiaramatan ni Diyos. Nga mamuyo, napagpalit yan tayo, amin na para sa Lydia. Kaya po dyan ang pasan, ginaramit ni Kristo. So taramit tayo, ito tayo, ipiyag tayo timbana, ipuso tayo, ikararawakan. At panuray tayo timbana. Amen. Uray pa'y talaga di mabasit nga banag. At kunang ako Diyos, at pa'y dalan natin ka. Saan ko kaya, kinsang kung ako ikaramit. Ano naging ibanag na saan ko mawakan, nga magtalagatin ka, dilindaratin ka, manginanamak natin ka, ekspektarat patangal daw, itinimba. Ekspektarat ako Diyos, nagpagmanagan, iti masabayan, tibiyag ko, kahit naimba. Kahit alawa ko Diyos, sikaratan ko ako, dinatimbag na imang, katagyaman ako na, ngayon sudikan ka na yun, manginandaran ka niya. Kahit marami rin na ito, mamati at kinidiglarat, amin nga ba, kahit agabanag na imba, itibiyag mo. Amen? Praise God.